Lada ka rapido, kala trekam bean hadu kini kisngi hamighalya. Balik pat ka sorka, ka ailat ya kini. Hatu ladai ban kangno ya ka rapido, haka jilla. Nah, kaseng ni lagi kang ya ke office rapido. Di siri yang misalnya ya ke apps ni lawan kang. Pihak le ni ke apps rapido kam day ban ni hapo ke mobile jung ba jungi. Ibn kang sunan ke apps. Yo rapido. Idan ki agriculture jung lojong, mat ya kini. Katas na nila kamay lang para may kamay na hanya social law jungi. Di ngatray ngikit tang may pasenjar. Tang may pasenjar ngikit nanangi kamay kan. Di hato kam kata yang ini ki bosau ki bala ban mi nok sorkar. Nang ta kitu ki Meksika bala ban mi nok sorkar. Nang ta tang men kan dang dep implement sok to bos jungi. Di hato kitu ki bakit ka to ko pasenjar ni ta yang taksi yang tray. To taksi confusing tax bisni long kata kalau keren long tak tang ini teh para bayarit maria along may para ini pajak kan yang sorkar pa tak tang kita kimat di bawah tak lain pajak kador naman kipan sa matran offline jadi sempurna and namatran sa magkipoy rakog na kuna balikan sin kita kador halor ka jingsim kabu mo ya kador kan lada ni dei ki hai kidan ki basim kabu am laban len yang kata kidan me ki basim kabu ti lada udon we arnot basim kabu belum lang ya borok kan lada ngisim kabu borok na do araza apply do kat menta dengan try ngilakut ke kamai ke jong ni Aku man keren nam tagi public ba siya baha ban perkat nam ta ka safety jong pi nama ka rapido ka hadu menta ka padyo ka license